Toi aussi, fais comme l'artiste Hiro. Télécharge l'application TapTapSend qui est 100% sécurisée pour envoyer de l'argent en Afrique au Congo-Brazza ou encore au Cameroun sans jamais dépasser 2,50 € en frais fixes et peu importe le montant envoyé. Incroyable. Et pour la RDC, les frais sont gratuits. J'ai bien dit gratuits. En plus, plus personne n'a besoin de se déplacer. La famille en Afrique reçoit directement l'argent sur son numéro mobile monnaie. Faites profiter la famille. Fally Ipupa live concert. London, 8th of December. Get your tickets now. Fally Ipupa. Bon, moi, c'est ça, bon, là, c'est yoté. Parce que moi, le problème, c'est que moi, je la poche, moi, si on fait là, moi, ça qui n'a pas la souga dans la combien qu'on a, ils ont l'ongolo déjà qui me balent. Eh, l'ongolo valait, qu'on quitte, on quitte. Ce qu'on a dans la monde, moi, c'est quoi? Moi, moi, c'est ça, normalement, il faut, normalement, moi, si on t'a recommandé à niveau, ami, bon, manzo, tu pour la palais. Mais one thing maman langa loba indanga lobi moi si oko earn oko za na career oko za na nyonso mais si oza na libala te oza na valeur te. Wow. To know because you're lucky care so mbana zo sala 100K te. Minimum. I can't minimum. Okay, comme c'est minimum. So for Alec déjà at least déjà 100K etc. Yeah. You're lucky care you're not gonna be with him. Avant de te marier, pour nangai, you need to be a whole. You need to be complete and feel okay within yourself. Problème comme amingi, ceux qui moutou, osent se sentir less of a person until ozana mbali. Yana bite kumisa nzambe kutenda mubali o alingi yo. Uzomona kumisa nzambe oza marié. Kumisa nzambe oza na niveau zana. Po ebele bazoluka bakota na niveau wana oyo balobaka ndenge oyo loba wana. Basimba mitu. You don't need a man to have value. I'm so sorry. Nga moko ka boy. Moi si ka boy. Ata na bala 100 hommes okokuta ka boy. Philippe akuta ka boy. Na botika ka boy. On n'a pas besoin des hommes hein. 2023 makamwe changeant. Ma wana makamwa kala wana. Oh j'ai besoin de un papa te come on. Bobette, wait, guys. Eh, to bani déjà boy nzambe na bomwe. Okay.
It's Nissy T, and I am your host for season 4 of Solo La Bien. I'm super excited to be in the room today as we go into some serious debates that we are going to share right here amongst ourselves. Now, first and foremost, I have to introduce the wonderful people in the room today, and I'm going to start right here. The wonderful, amazing Bobette. How you doing today? I'm fine. Good to see you. And then, of course, we have the beautiful Carolina. How you doing, my lovely? I'm well, thank you. And yourself? I'm doing very good, thank you. Then we have Yemoko. We know him already. Mr. Francos. How you feeling? I'm great. It's good to see you. And then to my side, okay, my sister in the suits. I love it. The gorgeous Gladys. How you feeling? Good, thank you. Yeah, it's good to see you. Then we have the one and only social media sensation. That's all I can call her. Diamond. How you doing? I love it. I love it. And then, of course, last but certainly not least, he rubs people up sometimes the wrong way, but the one and only Trésor Image. How are you? Beton. There we go. So we are ready. The debate is about to get heated. But before we go into that, I've got a little video for you to watch, and then we'll get straight into it. A lot of women, especially black women, and I might get in trouble for saying this, but I will. In our society right now, black women are making a lot more money for the most part than black men, right? There are a lot of black men who are successful, but for the most part, black women are making the money. So if you can find love, if that man works, at whatever job and is a good man and is good to you and honors the house and honors his wife and does what he can, because his gift may not be your gift. Exactly. That is okay. That's not somebody who's beneath you. Yeah. That's somebody who came to love you at your worth, right? Yes. And as long as he's secure in himself to know that, yep, she makes most of the money, all I can pay is the light bill. As long as she's comfortable enough to say, I'm gonna cover the mortgage and all the other stuff, you've handled the light bill, baby, you can take me to dinner every now and then. That is fine. Yeah. That's fine. Yeah. But that's so hard for a lot of people to take in, because that means, no, I need somebody they need to make 5 times more, and I got to have, well, go on, keep your list, baby. Yeah. God bless you, hope it happens. Go on, keep your list. But when you talk about just someone to love you and support you, I know people whose men can't touch what they make. But when you see them together, that love, that support, that I got you, babe, it's a beautiful thing. It is. Yeah, It is. yeah. I remember I was having a conversation with you, and I was going, I can admit that I had fallen under that, like, okay, I actually may have misunderstood what meet me at my worth meant. I thought meet me at my work was meet me at my net worth. My net worth, right. No, not your net worth. Right. At least meet me at my net worth. Yeah, Okay, no, that's your net worth. Yeah. Okay. So we've watched the video. Yes. I was looking at some of your faces, and I wanted déjà, but smile, and you know what? I want to kickstart with Carolina, because your face, you're thinking, I don't know if I agree. I don't know. What are some of your thoughts to do with the video? I think, as you mentioned, like most of the black women nowadays. And feel free, Sorry, by the way, to speak Lingala. Because Yeah. to say déjà intro, so it's all good. Feel free, please. Lenga lobby, bande de bassi africaine, Tozan a tendance à gagner beaucoup plus que Bami Bali. Et je pense que si on se totikalika na parti wana que to continuer sans vouloir que Bami Bali la muka pour se battre, les gens auront toujours encourager le mal. En vrai de vrai, la nature d'un homme is to provide. L'homme a été créé pour pouvoir. Voilà, pouvoir. C'est pour pouvoir pour sa famille, pour pouvoir pour ceux qu'il aime. C'est pas la nature de la femme, c'est de supporter son homme et de venir compléter ce vide-là et de prendre soin de la famille. Il n'y a pas de mal à faire cette partie de travailler pour Okyo Salango with limited time. Tu peux pas prendre ce rôle-là de l'homme. C'est pourquoi les femmes deviennent beaucoup plus masculines. Okay. Who agrees? No, I can agree. No? So, Diamond. so. Well, I mean, there's un point belé, Sarah Lobby, dans un d'accord nango. Mais en même temps, soy tozo yoka makambu papa na biso Tyler Perry à Lobby. Azolo bake, eza grâce, ok? Parce que eza loka mabete, eza grâce que ba position belé fungami o ezali ko élevé basi. Ezali grâce, ok? Parce que soy totali ba 50 ans passé, ba position o eza siko
batang wana ezalaki te. Donc eza kutu grâce ke basi bakomi bakoki pe sikoyo ko apprendre naite comprendre ko earn mieux que le cas ko gagner mieux que le cas mibali eza mabete. Mais to vanda na likambo oyo papa tonton na biso awuti koloba awa. Soki mobali na kati ndako azali ko mema ba bisloko mususu na kati ndako love protection elakite que soy papa zo un bon côté que protection ndako ezalité protection ezali pe toujours peut-être azali pe ko un mais o ezolo ba ke alobi bien que so que azali ko un mot que moi si donc ezolo longola te que the man is a provider because the man is still a provider the woman is just bringing a lot more et loko o photo et loko o ngazo mona tozwa na makambo oye papa wana lobby ezali bo totala kaka mbongo te parce que ça ba sere bile bazo fanda na kata mabala mbongo ezali mais love ezate protection ezalité care ezalité that genuine love o ezo senga ke batu bakola bakoma bakoko together love one ezalaka te so ki papa wana peut-être mbongo azo yana ngo is not enough mais biloko nyoso tu wana azo yana ngo mabe eza wapi mabe ezata tout le monde était na comité la biso de batu ba loba ke moi mobali yo fanda na ndako moi zo mtafuta ndako yo on na simo mo zali ba ba ngoni jigolo on va quelque part ko créer des problèmes ndena ko papa ya lobi boy alobi bien tout la libi alobi ke so ki moi ça zo futa mortgage zo futa ndako zo futa nyo zo futa ka mwinda na communauté zo ni tebi batu bazala so ba moni ke yo fanda na ndako papa na sala ni o afuta ka courant et moi je ba ndo bengo na ni jigolo attends que mobali so ko na ba insécurité et au banalisme vous créez moi le monde à 4 ans et continue à appeler monsieur sur la sécurité banda ko côté la moi dans la vous créez moi la friction à 4 mariage on est donc on a moi sur deux ans à Caroline tout même tous avoir sonné même sangai année passée là que hier jamais ko ba mobali a gagné à moins de 80 000 OK ah non ba qui s'amusait sur 80 000 ko banda 100 000 parce que la photo yeah ndenga zawana ata mobali ou aza posa ko ko lingaye ceux qui déjà bobali dans ma conversation déjà ceux qui yo gagnera 30 000 moi déjà quelque part mobali déjà à ressentir que on s'en a côté on y a Alanzela. However they call them, that is the 1%. They are 1%. But before we go into that, natuna bino question msusu, yeah? Is a man's masculinity then, because olobaki ke, but msusu pe bazalaka deja, bavana nandako deja na mwasi na bango, omona mwasi azofuta nyoso, mbali bazo mona bango ondere, aosa na yelote. So does that mean then a man's masculinity is threatened when you have a higher earning woman? So mwasi azosala mbongo plus ke mbali, e community, okay, mbali azosu mbali te. Does that remove that? No. I don't think so. No? Pas trésor, can you join into the, yeah, mbali bolo ba, yebo baksa. Ça dépend, parce que biso ba kolisi biso mibali ke mbongo moi c'est taliota mbongo moi c'est eza mbongo na ye eza yote parce que moi le problème eza soko bani otala poche moi si ko mofongola moi ça qui na otala soka na combien kuna ezo longolo déjà ki mobali na yo ezo longolo valeur longolo valeur ko zo kitati soko zo na mbongo moi si pour moi moi c'est na ye normalement il faut yokutu normalement moi si kutako koma na niveau ba ni bom ami boma nzoto mingi te pour na palais yo ne mutu faut s'assurer que nanda kuana everything is bien. Est-ce que puis parmi ba raison ya kala o bando ça la divorce ça soki mobile ya irresponsable. Soit so ko provide pour the house te moi c'est azana do nanda ko libala. Natanga kala ça bon. Donc yeah, is bon. Te natanga kala mobile o azo ko provide te. A créer stress nanda, a créer ba problème dans nanda. Donc is important mobile as a provider. So you don't agree with this video then? Non, tipo on a avanti. Omoni deti Franco Salobi sister azana target na ali mobile o akoza 80 000. Non mais et comme si ça. Et mati déjà, et comme ça. Division par est ça possible? Division par 12 à combien? After tax it's probably like et ça pas faux, c'est normal. Au salaire, on soit encourager au salaire. Et là, moi, c'est impossible. Mais tu as aussi la mobilité. Ce qui est à croire que mobile n'a ya 100 000 à Rosala, c'est que à croire que ce qui est peut-être à comme à 3 000, na courage na ki bon moi si, c'est que mobile peut à comme na courage na yeti na 6 000. Vous comprenez? Donc, et là, qui c'est que society a l'élo. Nga zo ba basi bozo komisa mibali ba lazy. You always said that.
Vous comprenez? Bozo komisa mibali ba lazy, bozo komisa ba mibali ba inapte. Mais par comme ça ba lazy te, basi ba telemi mikolo. Eh biso boy. Tu que mba suba take advantage. Tala Mama Diamond. Omoni nzambe ninga créer mukili na ye. Omoni elo na Sabino na mukili oneto botama. Ngaza mobile, fango sa mobile. Toza the most laziest creation nzamba sala na mukili. Mibali toza mobali naturellement mobali ça lazy lokola lion ya mobali. Osons pas naturellement mobali so opesi opportunité ya kofana na ya ofana. So yeah, so opesi opportunité ya kofana mais so pusher ya mona bandeko bele na Afrique zaki ofani yo mobali ndenge ofana na kati ndako boy. Kelo ka mbolo ka mibali mususu. Osons pas parce que so opesi chance a wana ofanda akofanda ko dondo bandolo ako exploiter ya mbo benga ba jikolote a trouver ka place mo boy ka ko exploiter moi si. Yeah. Okay, let me ask Zelaka's not ask us Bobette because we haven't heard from you just yet and you know, you've joined us new as well. I want to ask you, so do you believe that it's then a woman's job to push the man? So is that musala ya mwana mwasi yem to for a push mobali encourager ye ayem say okay faut que nous blow libanda not libanda sorry but go and get work make money no to push bango déjà ce to push bango lisusu ko bota bango za inafte so va to push bango na za against bango no mobali so aza lazy eza bongo nzamba okitata lo balamuka oza lazy ye moko conscience na baza lazy na bible da ba komi mobali aza provider nzamba komaki yango for a reason achaki something na kata mobali laziness ko exist okay nowadays I feel like society they push basi una kata libala te. You can be with your friend. Well, it's so bad now. But best friend, but come with each other. But sperm, but donor, but both some mobile. Society is pushing. As long as you get your ozana career, no, is that enough? So I feel like that's a threat when it comes to masculine, when it comes to man, that way. Because society all push so marriage is not important thing. But one thing, mama langalobi, moi si oko earn, oko ozana career, oko ozana nyoso, mo ozana libala te, ozana valet te. Wow. Wait, guys. Okay, Zela. So, Bobette, can I just make it clear? You're Lobike, but you and you believe it as well. You're Lobike, yeah, it's correct. Because Soki Mwasa Balita Zana Valerte. I now believe. Zana Mbisi. Zana Mbua. Kene Musala. Earn 100,000. Those are mobility. Ozana Valerte. Okay, guys. Okay, Lobana no toko zakasibadis. Now you have to be no pourquoi. Now Zela Franco. Okay, Zela. Okay, one house, guys. To you Madame Franco. Moi si il faut push quand le battre que moi si il faut push. Okay. Mais moi si il faut aider mobile naie pour ba yeba komata financièrement parce que son mobile zoko tambo. C'est là. So mobile zoko tambongo et que moi ça le mobile jango bien té. Ba kotikala ko avancer na vie financière na bangote. Oli ya moi si na vie ya mobile za kawana. Mobile azo ya non. Moi c'est ça muto a multiplier aka. So qui oyé sperme a roboter là bana. Oyé mbongo a oyé banini yako take care of ndako. Siko so qui ozo me leba mbongo. Et qui a bika so me leba mbongo. Que mbongo wana azo utiliser on mabe. Beaucoup de gens qui ont monté dans la vie. Donc, moi, si on a des gens qui push them, qui sont help. I agree. Help let's go. Basi babosa nyango. Basi bazo bosa na. That's their role. Basi bele babosa na. So before we go into the role, because nazo yoka deja ke bozo clarify. Moi si azana musana na ye mbale azana musana na. But before we go into that, tout na Gladys here. Obviously, Bobette a drop bomb. Alobike, soko obalite, soko za mwasi libalate ozana valerte. What are your thoughts? D'abord, Papa Tyler Perry 100% I agree. Yes. Women of today, lelo basi kendo zombongo na yo ko tala mobile wa te. Se alingi ko keep up te. Etaliye. And I'm sorry Bobette. The fact we can stand alone. You don't need a man to have value. I'm so sorry. Nga moko ka boy. Mwasi ka boy. Ata na bala 100 hommes okokuta ka boy. Philippe akuta ka boy. Na botika ka boy. On n'a pas besoin
les hommes, hein, 2023, makambo est changeant. Wana makambo kala wana. Oh, j'ai besoin d'un papa. Comment tout là? Tout là. Ladies, never give a man that power. Hey. Never give a man that power. So que pesi mobali kaka pouvoir na ayebake, sans lui tu es rien. Il va te nyokola. Moi, sans toi je suis quelqu'un. Olinga te, je continuerai. Kasi omoni ba oba lo bandeti, omoni ba oba no lo bandeti. Omoni ba oba no lo bandeti. Ba oba za kindeti mi balite. Ngana za bezo balite. Yo ba balat. Hey. Yo ba balat. Hey. Ba balat. Babala. Sorry. Non, babala pour la nuit. Babala pour mi balite. I don't need a man. I don't need a man. No, mais nani même nani yemoko Beyoncé azakoloba oh single ladies me yemoko azakina mbane nanda. My people are on social media. Cardi B, I don't clean, but let me show you I got that ring. Me yebe clean. Exactly how they talk muna. But let me ask this question, yeah, and for what reason? Let me bring it back to you as well, yeah, because Nayoka from the opinions of men. Yeah, because yeah, le bike, moi si somebody as una valeur te. So but no, as a woman by yourself, you pose una valeur yomoko oye ba valeur na yomoko. Ata so mbali azate ozana valeur. What do you think? Tala, oyebi tala olo ba mino wa mibali ha. So moi si libala, azana ba respect mo boy. Azana mo ba respect mo boy, aza intouchable, rose lobane ba façon mo côté, ba respect mo boy, zo banga bilo belé. Mais moi si aza yemoko, mibali pena vous take an advantage. Tata borwana face à la ra yemoko, poto le ka côté kuna. Ozo prendre. Te sana ebisa o mama omoni neza na ko mobala ya Gladys ningo zolo ba bongo tiki John on a parlé to ko manipuler yo tina suka na zo ebiso te ya na zo ebisa o ke no omoni no ko ya leki mususu leki so leki ba banda ko leka you so can so strong kala et so Gladys so zo litoy yo so zo litoy yo so maloba yo so maloba Gladys kumisa nzambe oza femme mariée ya kumisa nzambe kumisa te wana ba mari de nuit wana za ozo benga ba mari de nuit za no bato izwana kumisa nzambe si se koleka se de toleka kumisa nzambe kutana mobali o alingiyo uzomona kumisa nzambe oza marié kumisa nzambe oza na niveau zana po ebele bazoluka bakota na niveau wana oyo balobaka ndenge oyo loba wana basimba mitu balela bakoma kolela pona ebiso omoni mwasiko so ozalaka marié no lobiki nazaki marié na obana kobela ngana kutana mère moko boy aobela nini abi yaya bayebisi ngai eloko ebelisa ngai eza parce que manque ya mobali manque de lait ebelisaka there's so many things within nzambe yourself tema ndenge asalela mokili asalela mwasi nzoto ya mwasi eza na posa mobali eza bongo nzambe mutu asala ngo ozopana Lokenki. moment oza toxique yo na compléter loko na loba ata 30 secondes nalobi boye Gladys oyebi so mesala kolalaka na mobali no na mbetu moko mukolo bano olala yo moko mbetu ezaka munene moko na niveau moko starfish te wana omoni bandeli omimandani tu moya nke moko mais kusa encore masuko jo na yo moko bo imaginaire so comprendre yango so mona ba te belé bazo développer ba dépression ba kando mona moi ça dosi bazo bakomi ko sala ba n'importe quoi okomo luka o sasa ba biloko belé mama tala ede ba ndeko ba ota biso tala libala ezali institution divin oyo wuté pa ya nzambe a créer yango ozo comprendre ezali logo yo biso to sali yango te eza création humaine te siko batu babala te bazanga valeur création humaine te ezali logo nzambe muta créer nzambe asala nela lobaki mwasi okozwa musala oza na mbongo ebele oza na bavati na ndako na bakamade na everything mais soki ozangi mobali oza na valeur te na community mwasi valeur na ye
elakisaka na kata libala hayo ozo support mobali na yo nde eloko ni ozo sala pour mobali na progress financially support ye vision ebuta place mobali yo poko oza na ba vision na yo mavoyo ba mobali ni oyo ozo bala support vision pour mibali misu ba support a vision te baza ba jealousy mais when eza ba red flag yo mo avo mona before bokota na libala avo linga mobali oyo yeba ko support vision na yo ezalaka bon mais vision oyo ko support moi c'est eza ya mobali pour mobali mtazo mema libala yango libala mingi eze kabwana mingi po basi bakoma ko mema libala na baona sima mkongo eza bongo te vision eza mobali na lobite yo zanga vision mwasi yo ko zana vision na yo mais mobali azo support vision wana yango wana bobo yebana ta mobali ako support vision na yo po support vision na mobali mais nyose ezala kaka makamba communication. Get up. Valley Ipupa live concert. London, 8th of December. Get your tickets now. Valley Ipupa. For 1 second. Sorry guys, one house. Tozong apana Papa Trésor. Zela na tuna na Carolina yeah because you made a comment before. Can I just touch on them before? Yeah. Touch on that very briefly. But nalingana to know because you lobaki care so gimba nanga zo sala 100k te. Minimum. I can't minimum. Okay, come to minimum. So for Aleka déjà at least Aleka déjà 100k etc. Yeah. You're not gonna be with him. So does that mean that you would rather stay single and you agree with Bobette that, do you know what, as a woman, maybe not that you don't believe that you have, I don't know, value on your own. I like animals, you know. But so you would rather stay single and then wait until someone that has that. What if no one like that comes up? Not saying that it won't happen. God forbid you want that. Let's make it happen. But how would that work? Okay, shall I touch on that? Yeah, touch on that first, yeah. Gladys Alobi, I understand her and I also understand you. Dans le sens où, avant de te marier, pour nangai, you need to be a whole. You need to be complete and feel okay within yourself. Problème comme mingi, ceux qui moutou, osent se sentir less of a person until osana mbali. Par rapport à comment Bobette elle a parlé, Alobi, et bimle au roi que ceux qui osent yomo moi si, you're nothing basically. You're une valeur te, tu vois. Until you're valeur na yo et comme ceux qui osent emballer, ça le roi trophy na yo, ça le roi badge na yo. It is good to be married. It is good because that's by faith, or our faith. We all Christian here, I believe. It is our belief that we are called to be married and we are called to, you know, flourish and you know our descendants and everything. But it's also important que en tant que femme, osa la confidence and a whole within yourself because that's the way you will enter a relationship and not be demanding so much from your partner. Tu vois un peu, tu vas pas ramener ce truc, tu n'as pas besoin d'autant de validation de ton homme que il doit me donner tout ça parce que je se trouve en moi, tu vois. So that's covered. I'm Do you want to add to Obasana? Parce que je pense que Caroline Alobi est très important. Na Gladys pe na kiko soutenir moi est très important mon bolobi que oui moi si moi phase la moitié moi parce que so za motuté ndenge Caroline Alobi ya bozo ya na mariage so ki yo mo za mobimba te okoyeba ko memela moninga eloko ya malamu te. Right. Parce que ça a valeur ajoutée dans le libala les années. Parce que là, tu y a ensemble, mais ça va pour quelque chose, quelque chose pour kende liboso. Mais ce que vous avez le côté, que mon bali quand tu as la valeur, voilà, on peut pas combattre ça, ni les moins difficile. Mais en même temps, tu as ligne, tu n'es pas banyama, tu es na bandeke. Au mona, bazala kaka ensemble. Na ça qui expérience mon boy. Année passée dans Zaro les Kabama comme on a chaque fois on écoute na koko mo na ndela surtout ba koko basi tout vraiment regret na autres na ba koko na rami regret na visa ka nini ba koko basi mingi bazako ebisangani kuna koko mi demi balo ba divorce ba ebisanga ke ndo na regretaka po nini na divorce ka mobile na parce que na âge na komi ba na nga ba koli
bakei kosala bavi na bango ngai natika moko souffrir les donc quel comment la vie donc les arrêtés c'est important besoin de mabala boy baka ko ça fait ko ken liboso là quand ils na fin na vie non libala importance tango za na age boy ami malgré la divorce na mobile na ngai mais là mobile na belaki nazaki pene na ye bata na ya suka to passer bata bien malgré tout ça qui divorcé ni na ressentir que pour ça mutu naturellement on nzamba tshaka na kati biso ezaka les photos là na mutu moko auto tracer parce que zona makambo o Tyler Perry wana lobaki c'est ça okay because total la bon what other good qualities mutango azoya nango because natango ya pasi is that those other qualities mutoko ya eko comfort you alors total la mingi money that's just money it's all materialistic things that can disappear today what other qualities is that man bringing into the household that when it really matters he's going to show up donc on a eu okay bon est ça bien mais ozane lo mususa kopesa even this whole talk is about being whole for me I just feel like in this generation we've done so much talking and even online there's so much talk of marriages that these things we should know already anyways right because if I'm already with a man already I've picked that man because he has good qualities if I'm a person that wants to go into marriage I have to be whole so sometimes I feel like we're speaking about things that are already obvious it's obvious to you it's obvious to you some people they really just don't see it is that mobile to completing like with all this just a second because I want to ask you then because you said okay epana yo ataso mbali azana mbongo mingi te o azana mbongo less than me is fine as moi singa na kofuta na ba bills nyoso mubali yako yakaka you have love you have care affection also look after biso but I want to ask you a question so if that's the expectation can a man still expect the traditional values of a woman for example biso toloba mingi ke ba basimtu they raise the children bangomuntu batala bana basukla basani ba bongsaka ndaku et tout can a man azofuta mbongo tena ndaku may I expect she's still gonna do all of that stuff in the house as well without paying the majority of the bills toloba boy omoni ngai for myself personally down deja na down bal ngai mbal nanga deja is earning more than enough for me Eko tombe na tomo boy where I then become a nazo earn more. Okay? I will still be a traditional wife because I am a wife. Ngaki wife status nanga ezo kipe posha mobali nanga ite because lelo akoza nango te me lobi akoza nango because it's already a determined man. Tonga zo de na opone de mobali za mobali nanga yi. Na botele bana to sala foyer na biso za parce que aza un homme capable lelo peut-être aza nango te me lobi akoza nango he's not going to sit on his hands and be like okay ndenge yozo yo continue ko non mais yoka question yoka ndenge Tyler Perry alobaki ya alobaki ke ozo mona ke mbali na ozo sala less than you and osepe no pe ovandi but listen that's going to do but as me no for me at this present moment I am a higher earner boy mezate bien peut-être azo futa kaka the light bill peut-être I'm taking care of everything else but for me mais you also bakaka for a moment it could be for a moment listen atasuki zake is that a thing that is continuing is permanent mubali wana he's still going to be providing in other areas okay because if I'm working you can't then expect me to come home nazo cook as well nazo lamba as well nazo sala no there will be some days Nisi I will come back from a 12-hour shift and I will cook because I'm a capable woman I will be able to do it I'm a wife 1 second diamond zana kotsa kasi bobet because lazy atako lamba pa because you're earning money go lamba mbali note yala bako cheat mozela Jesus okay mozela ako cheat yo lobike ako cheat soki makasi ezana okota na cuisine na kolamba na kosukola na kosala nyonso tout so wait diamond question pona na tozala alo ngolo so simbe beta obima na maboko na yo mais siko ngana zo tuna mobala lo ngolo keba mobali siko mobali siko question the question I'm going to come to you Bobet pona na tuna mobali siko azo futaka mwinda mwasa azo futa nyoso na ndako mortgage water electricity I'll futa nyoso siko you still expect mwasi wana pay azonga pay azosala shift ya mulai na musala azong lisusu yo vandi yesiko a bongsi susu ndakwa atali susu bana everything
Are we agreeing that that's the case? Non, agree, t'es pas dans un comme un casse na ko ni kaya comme un jaune. Bon wana ve me simbate. Okay. Eh, na ke musala, na zonga ndaku, na lamba, na cha fufu na dongo na cha lié. Mais bino bozoka. Ye abatelema. Na ye na wutu musala nzela. 1 second, sorry. Okay, one house. Tosi sana Bobette. Yeah, finish please. Na wutu musala na ye na expect alambela nga pondu. Achelinga na mbisi. Ponga na sali nyonso ya futi na eka bill ya mwinda a changer napi. Okay? So nga na osala nyonso I expect that. So ki alingi bongo te amata koma mobali akino ko luka to futa 50-50. So 50-50 exactly. No. 1 second guys. 1 second. So coming at 50-50. 50-50. Okay, Trésor, let's go. Tala, omoni eza ba to belé, même ba mibale belé faut pas comprendre. Basi baza ba catégorie belé. Basi mususu baza pena ba housewife, baza basi baza kana ndako. Catégorie anezali. Eza basi mususu basangisa musala na ndako. Bazali. Eza catégorie basi mususu nzamba pesa ba grâce ya musala. Baza pena donc ayebi ko bimisa mbongo, ayebi ko kotisa mbongo. Sikoyo en tant que mobali toza na temps moderne. Eza pena temps kala bongo eza na théâtre film mobo congolais sama kala. Eza film eza théâtre te mona nsusu. Ezo pesa exemple ya jaba ya baso ba no earn more than mobali mais abane ko sala ba duty na ye lokola mwasi na kati ya ndako. Soko oza na mwasi oyo azui grâce ya ayebi ko sala aza mayele atanga mingi poza eza mutu na mutu aza na grâce na ye. Yo siko fo ye ba ko feel ba vide. Il faut remplir ba vide wana. Na Congo mingi tozala oyebi ke mwasi asala kato ozui mwasi ozui mwana musala mwana musala o ako aider mwasi wana parce que aza mutu ozo comprendre parce que eza ba task mususu elekaka trop. A honnête na poto awa to edanaka so oyebi ke mwasi na yo aza makasi na musala peut-être ko lamba ko za makasi po basi mususu ba ibo lamba te. Basi mususu ba pe makasi na ménage te mais nzambe pas sali grâce que moi mobali pe a makasi na ménage ayebi pe ko lamba ndeti ngana ayebi ko lamba na bo sa ménage donc na yebi ko na koyeba ndenge ya kofana na mwasi oyo asalaka. Merci. Ozo comprendre. Mwasi boso eza ko 50-50. Ezali ko couvrir ba vide. Okay, sorry. Yeah, boso. Yeah. Toko. Natuna ka question. Donc olobaki so neti omoni ke mwasi no pe asalaka yo po salaka. Boke ozwa mwana musala. Nana ofuta pona mwana musala. Muto azo animo. Mama, oyebi eza basi mususu. Eza basi mususu ba tellement mayele ke yo en tant que mobile so moni kaleki mayele to yusko yo ko changer ba task. Donc au komi ko supportier. Ba papa belé ba sa on a Congo amoni mwasi na ye aza tellement mayele makasi na commerce. Aye a back down a comment supporter vision ya mwasi na ye. Ba che équilibre et continue kati ya libala. Eza makambisama aka na peut-être même en Afrique ezalaka. Sikoyo ezala ba mibali mususu oyo azo se sentir inférieur alinga ba niko challenge mwasi na ye. Tango ba niko challenge mwasi on nzamba pese grâce. Musu eza OK tona ba biloko oyo tondo benga na Congo famille ba pese ni richesse mo boy. Code ya voilà. Et ban code ezali elo mo boy zaka eza spirituel là ezana mettre na famille ba pese ngo mwasi. Na famille na bango code yene par exemple ni city yimta aba occuper famille jusqu'au ya ko supporter pour la vision azana pour basi musu baza vraiment la vision ozo comprendre yo ba baka na sima mobile ya makasi za moi ça plus fort que ye mais yo mo amboso mais ça bimi siko que mobile ne mutaza na sima ya moi c'est pas lobby according to the video he's right mais ça donc que tout le monde qui bien ya na bibliquement parlant boba que na bible bobi que bibliquement parlant boza ki bino bo quote bible babo awa pardon na bible bibliquement parlant yo bino bo utiliser bible bo citer bible comme citation que bible lobi ki mobile ndefo approval aza pourvoyeur na kati ya vie ya couple sikoyo la situation zo pesa wana mobile mutaza pourvoyeur te web mutaza the head king eza mwasi he's still the head he's still the head pour him to pardon ah tu na question na comprendre réflexion très joie ndenge nini mobile azala the head pour mobile zongi ye moko lobi
Bambo na yoki bambo utile. Azongi sima pour ala da vision ya mobilité mais vision ya mwasi parce que mo bagana ndako mobile mutaza na vision ya za head. So on a tu na comprendre. OK. Francos, yo za mobile oyebi ke ba noko ebele bazanga vision. Bazali. Oyebi ke bango to bobo ba ebele ba do master mais yes ko azotuna pona biso tozo quote Bible because azoloba ke the husband is meant to be the leader of the household. 2023. He can still be the leader supporting me. 100%. It's 2023. Makambo changé. Makambo linga ki yango yo. Bobette aloba que moi si soza na vision, il faut okende o lobela mbali. No so mbali na lobi non. About vision, passer à autre chose. Moi je ne suis pas d'accord parce que ce total par exemple bana so bana pour ce logo. Moi me question pour ça bonbon to biscuit to jouer à robonne là yo s'il te plaît papa. Si attention olinga te suka o pesa. Dans la vie, si tu crois en ta vision et que tu crois en ce que Dieu a mis en ton cœur, tu dois avoir l'art. Tu dois avoir la force et le courage de pouvoir défendre ce rêve-là et pouvoir expliquer à ton partenaire à comprendre yo et à pouvoir soutenir yo na vision na yo. Parce qu'en tant que partenaire, azawana ka ate pour à diriger, mais azawana pour à soutenir yo. Quand tu aimes quelqu'un, tu es censé vouloir le bonheur de cette personne-là et tu peux pas vouloir qu'au katamutoana à dismiss everything karapo azala nenge yo lingeli parce que aza individuel na ndenge na ye et il faut pas azala épanoui na ndenge na pour pouvoir supporter yo pour bozala un couple grandiose. Yes, 1 second. 1 second, Diamond. Let me let Trésor finish. 1 second, guys. Let me let Trésor ask this and then I'm going to come to Gladys because I want to hear what she has to say. Les amis ba les belé bazanga vision. Aye pas na via moi si alingeli moi ça na bololé mobile mais ane l'autre côté. Mais oyebi moi si oza déjà mayele, hein? Moi si oza mayele ayebi ke mobile la nga motu aza leader na kati ndako. So ba lobi oche moi si liboso ça veut pas dire que olongoli ki leadership non na kati kuna. Oza toujours na guidance wana, oza toujours ozo ko guide ye. Mais yesu ko aza na don oyo za na ngote. Mais longoli ki mobali na yote, oza toujours mobali, ozo tia toujours ba loi na kati ndako, mais ozo supporter eloko yaza na ngo eloko nzambe ekiti pa na ye. Pour mususu koza spirituellement yo lobi mobile ata leader. Ekas. Mais azanga vision. Yo kate. Attention. On comprend de te. Guys, can I come to Gladys for a second? Leadership, ça n'a rien à voir avec la vision. Leadership comes with vision. Président de la République. Président de la République, il ne fait pas tout. Yemoko. Azali wana, azali mokonzi. Mokonzi na ndako. Masala katu. Asala katu te. Mais atiki la ka. Premier ministre ne oza moi si na ndako. Moi ça le roi premier ministre. So Monica a la capacité à makasi. Mais otiki liet. Mais yo ozo superviser na sima. Ils sur peut-être 100% et que vous avez sous 20%, 30%. Oya ba mi ba le baza bongo. O ba comprendre que moi si nanga, nga personnellement, so na moni moi si nanga azana ana vision moko et lekianga na supporter avec beaucoup d'amour pour comprendre peut toujours que non ouais mobile langai mais mobile langa zo push ngai So let me ask. So sorry, now because I'm Gladys, because I want to ask you as well. Yeah. So donc, what is a leader then? Because question there call me. What is the leader of the household? Mubali na ndaku musala na ye is a nini. Na yebi saki bino. Lelo komi ya trésor. Lelo ya trésor le big to fill in the gaps. Lelo bo komi na Gladys. No leaders in the house. Today, I was silent. Today, Nakati Mutute. Lelo, tout le monde a parlé. Nakati Mutute. Bon, comme il est non, on est arrivé. Vous tous, vous êtes arrivés. Je vous disais toujours. Vous tous, non. Non. Je vous ne me les coupe pas, je t'ai pas les coupé. Écoute, Gladys disait du commencement du solo là jusqu'à aujourd'hui. There are no leaders in the household. Sometimes a woman can earn more. She works harder. That means roles are flipped and reversed. Means flip it
and reverse it. You that is earning less and doing less, you are going to cook, you're going to clean. And if it's the man earning more, you that is at home doing less, you're going to cook, you're going to clean. Unfortunately, biology doesn't allow men to carry children. Anyway, let me not blasphemy. God shouldn't allow men and women to carry children. Comme ça, il fallait que Zamba appelle ça. Ne me coupez pas, parce que je n'ai pas coupé quelqu'un. So you just feel it. It doesn't make you less of a man. It doesn't make you less of a woman. Where there are gaps, everybody should fill the gaps. Je pense que There's no a leader. Naina Loba, Gladys. Naina answer Gladys. Naina answer Gladys. 1 second. Let me come to Funkos first. I'm going to come to Bobette and I'm going to come to Carolina because Carolina is very quiet. So what about being there? What about being there? Now, when you got leaders are Funkos, Bobette, Carolina. Go ahead. Je pense que nous aurons Gladys. Marambo. Les qui n'ont senti ça, ils ont des émotions. Tout ce qui est bilo quoi, parce que tout me bande de cobelé na kobunga. Parce que tout ça va chrétien fait bisogno ça, tout le bas sur le chrétien. Des leadership et la qui cité que parce que ils ont un plus na été exactement. Tout le monde là to ya kana libala. To ko bantu bandi libala, to zo un ndenge moko. Mais là to fandaka. To ko fanda to décider bon, vision ya famille na biso ezaboye. Valeur à famille na biso ezamboyi. Mutu aka na vision na ina ligne boy alolunga a conduire famille ezaka mobali. Moi si ayaka na sa vision azo épauler bango benga ka helpa mobali na yi. So bokoti boza na vision ba valeur makamla bino zo sengaki. Ya banda kosunga moi si na ngai. So likamboza na ndaku ya banda kosala ba support na to bozo ba fini eza ba support auto yokanaki en tant que mutu na linga ka moi si na ngai na rendre vie na facile na kosala yango. Ça veut pas dire que parce que la so sala yango pour moi ça zo un mingi que il y a eu rôle ya leadership na kati anda ko le kanga to les autres rôle ya leadership changer na ko tika leader malgré ko zo un mingi mais sur la mo ko step out of line attends que mobile no chef de la maison na ko zongi so na ndela na ko biso maman moni classe yo makambo zo kende bete mbongo no zo dépenser yo to zo un mo zo ndo mbongo zo dépenser na moni que sorry not to know question passé so atasogi azo un more à ma position na ko bisa ye yes so il était au monde il moi c'est nazo un mot yam gazo sala mbongo ebele mbongo ebele mais azo soma bloc parce que na kozongi ça na nzela na bisa mama te mbongo wana toza na vision na biso na bisa mama toza na vision toza na ba projet to sala ki toza ba projet to sala ki donc on dépenser wana eko aider biso te to ende liboso mbongo na yema en même temps et non comme mbongo na biso parce que comme un na mato comme un parce que lenga na travaillaka lenga na travaillaka to mobile na joa na mbongo na sala ba projet za rapona na pour la biso nyoso te mais pourquoi ceux qui idiots to comme na position parce que tozo loba tozo posa na ke na kati ya libot na kati ya mariage et comment appelle ton mobile à Beli yo to mo kende musala ozo gagner sokolo bani le wa yo zo bela ozo gagner te ngana ko la kisa yo ke na ko yo kayote na bana ko dépenser na comme irresponsable donc ils sont na zo ko gachu comme mbongo te loyer ko futa mandeni parce que ngana na condition ko sala ko loyer ko futa mandeni parce que rôle na yo ya helper oyo signaki olobaki na mission ya sango na mission ya nzambe ezanini. So do you agree or disagree with Trésor? Because yeah, le mec que aux autres une question, le mec yeah naza kaka leader mais vision ya moi si. Ngai na lobi bien. Vida bozo kota. Mobali mutazaka na vision. L'homme c'est moi mibali bazanga vision. Ba mibalité. Ba mibali mobali faut na vision. Faut azo pesa exemple à moi si. Exemple moi azo pesa. Ozo ba na kata libala. Moi si akoye koza na vision. Moi si yango azo loba communication faut na kati ya mariage. Les beaux fandi, là, il y a des bateaux, les basaka. Bozo longa na stage de fiançailles, beau 31 en mariage sans pour autant qu'on fanda, qu'on ait bané le mouvement malibo tabino. Les beaux fandi, obisi moi si yo, ozo mona 5 ans na yo, dengenini, na mona 10 ans na ngandeni. Bon, nga tant que mobile na ndingi, to mi mafoi na bisobe. Moi na makambo zo ngosa moi si ngai, place na yo, ezabwe na sia makambo zo sala, tika la condition na kati ya vision na. Moi si na vision na eza na kati, ya ngai pesa na kati. Parce que ngande fona bané une place zo malibo na ngai. Na ko tater libala moi ça mi marangai
c'est là émotion na ye. Okay, so let me ask really quickly, Bobette, please come in. Ouais, peut-être basi ba Bozela. Moi ça me manga c'est là émotion na. Bozela. On a dit comme la yote, on a opinion na ye. Wait, guys, 1 second. Bobette, please, I need you to come in because yeah, vision. Yeah, that's what we wanted to hear. Moi si azana vision na ye moko me yandaku when it comes to marriage, the vision has to come from the husband. Omona tina kata libala bas mean they're married but they feel alone. You can be married but you feel alone because you have your own vision. Me soki ozola na vision and mobile you feel together. In the marriage is team. You have to work as a team. The team is built up of leadership and supporter. That coming together, you become a team. Donc leadership, it would Not put a manambali. Leadership supporter and ya mwasi. mwasi. Want it to come together, but for me, team. Bozela asilisa attends. 1 second, sorry. Soki, I stance where I'm coming from work. Na na lamba lisusu. No. I mean, He's covered in other areas. Sorry? He's covered in other areas. No, Aloba is not covered. At that time, Aloba get covered there. Asala elote. Asala elote. Nga utu usana jobe na unika Bobette, ezana mibali ebele bomona kaboye basala makambu ba vision euta pa basi. Basi mutu ba ida bango. That's what they feel alone. That's what they feel alone. It's not about feeling alone. Azo ide mutu. Après so ide to sala par exemple restaurant ça mabe. So, Bozela, guys, Bozela, Bobette Assisité. Bobette, can you finish? And then Caroline, I need to hear from you. Bozela. Attends. Go on. Yeah, aussi Lisa, Bobette. Yeah. Because Basi Bazo carry the marriage on the back. Yes, because Bazana vision, Mobile as all and that vision wana. Young one they carry the marriage in the back, but komiko lemba break up. Mobile imtaza the carrier. Bobette, can I ask a question? Bobette, can I ask a question? Are you married? Yes. Okay, how long have you been married? 6 years and 12 years together. And so the whole time your mindset has been the same. Okay, so for you, your husband Mbali Nayo as a leader of the house. Yeah. For a pressure vision. Bongo soki yosko ozwi ide pone loko. Vision. Nazana vision. I'm not saying I'm bongo against my soki vision. ozwi ide pone loko neti omoni toko mbongo boye. Yes, I'll come and speak to my husband. Oh yes, vision. He has to drive that vision. Soki a money vision. He's not gonna drive it. Because if not, I'm gonna be married on my own. No matter what I do, marriage and then I was alone. Yeah. You have a vision. You have to agree with your Okay. All right. Bozela. Okay. Silisa Kasi and then Carolina. Yeah. Soki was on a vision. Yeah. Mobile knows on a vision. You know, put a vision in the forward. Mobile never has to agree with that vision. So you don't support your husband's vision, but he goes forward that vision. It will happen. Boy, as a carrier of that vision. Do you get what I'm saying? Yamana Basi Mingi, they're trying to be ahead. Do you get what I'm saying? Trying to get that position. Yes. Mobile has to agree with your vision. So you, as a woman, you have to make sure that he understands that vision. Because you'll be carrying okay, so let me come. 1 second, guys. Let me come to Carolina because Carolina, na yokiote, na argument oil, na yokiote. Carolina, please share your thoughts, my love. I'm very confused right now. Confusion. I'm completely confused. Nalingala, please. Pour ngai, nena lobaki avant obala, you need to feel complete. You cannot deny. Okyomi tikate, par exemple, tu crois en toi-même et que olingi par exemple, un truc simple, olingi continue étude na yo mobile na ebisho, non, tu n'étudies pas parce que mon mari ne croit pas en ma vision. Ne crois pas en ma vision. Mobile nanga on dit ma vision nanga te ke alingi mwasi mota tanga azala épanoui parce que mobile nanga lobi bongo alingi mwasi azala épanoui te ngape na fandika na mabele nazo sala oya alingi. Il faut croire en toi-même. Tu dois avoir il faut na facilité wana o persuader mobile na yo parce que okyo ya mobile na okyo ndi ma vision na internet ya trésor okyo ba mobile na okyo peut-être a ndimi vision na ote parce que azana complexe d'infériorité et tu peux pas laisser que projection wana ya insecurity et comme la yo mbala moko ça s'attache à toi. Moi de nature, je suis quelqu'un naza mutu, je crois que l'homme
doit avoir une vision. L'homme, mon mari, ce sera mon leader. Mais un leader, ça ne veut pas dire que tu es la tête. On étudie, quand tu es un bon leader, c'est quelqu'un, Azamutu Oyo, il peut entrer dans la poto pour monter ensemble. Donc, you're a team. Un manager, c'est quelqu'un qui reste au-dessus afin d'enwende nae azope sa meeting, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Un bon leader, c'est quelqu'un on a dit que to kiti ensemble, quand on doit être ensemble, na c'est to kiti, we fill in the void. That's a good leader. And for me, Mobali as a leader. Mobali nangai a la leader. Et c'est pourquoi même, pour nanga, quand je dis que 6 digits minimum, c'est parce que j'ai une vision. Et je sais que ma vision est quoi intimider Mibali Ebele. Effectivement, Mibali Ebele va banga quoi prochain parce que je suis intimidante. Même si Nazala très souriante, tu vois. Et c'est ça en fait, j'ai une vision. Nazana, je sens en moi que nous avons appelé pour des grandes choses, que Naye Binanouté. Et je sais que j'ai un désir de vivre un certain standard que ceux qui n'ont pas Mobali, Oyo, Aza, lazy, sans vision, ils ne gagnent pas. On va pas éroser que Nami Kitisa, Nalanda leadership qui va aller à la ruine. Et ça leadership morote et ko memangana mata et ko promouvoir couple nabi sauté. Ça leadership moro et ko bimsa biso nakatia caniveau. Parce que je serais triste, je serais malheureuse simplement sur le fait que je peux pas vivre Narokioza sur les. J'ai eu un homme qui m'a approché une fois, à Sepela Nanga Makasi, he named everything good that he saw in me and he wanted to be with me. His proposal was, you're too much on social media, you need to cut off social media. So alobi ke alingi social media te. Nalonga social media and he's a very simple person ke yazaka na 1-bedroom flat, so into botiba na tozana wa neti ngani ngo voyager mingi to kinda ta park. Mais voilà déjà ma belle. Tu vois maintenant, ceux qui s'y connaissent, ceux qui sont désespérés pour la mobile, ils disent que non. Ceux qui sont désespérés que valeur n'a et que ceux qui n'ont le pété awa. Ceux qui n'ont awa, c'est valeur n'a awa que sans mobile, je ne suis personne. Ça veut dire que I will settle for it. Mais ceux qui n'ont settle pour nango, I will be lonely in that marriage parce que I had to diminish my light. Omoni mui na kitisi yango to fit a box that I don't belong in. Tu vois, c'est très important. Oui, yeah, some of them, they're so high. Tu vois, because I'm sure, Carolina, you have great attributions that you can bring to a man as well. So, that's what push yo na niveau moko. Vous comprenez? A push yo na yambiango. Ako push yo na niveau moko boy. Et ça ba si mususu ko tuko. O banine ka plan boy. Oh makambo sala yo. Dali ngamote. Ba divorce beleza nini? Mobali ana vision mo boy mais moi c'est tellement azana c'est trop. Pour a reach na niveau en eza moko. Moni moi si soit atteindre à l'équipe est bof. Vous avez peu ba level moko. Ako push yo na niveau moko. Maman ça ba chiffre na ono zolo bana soza mobali oya ami chaka kena mobali oya mobali de makolo akosala yango at no time parce que mon kilo to ya kotika bakiti. Amen. DMs about na bakio na makamla lobby ya muto comprendre mamla lobby teza Gladys. Na bi bongo point nini? Na bi bongo point nini? Kaka et pourquoi? Eh, makamutu Carolina lobby. Et yo kena maman lobby. Na ba quand les bandeli ki mobali fois à la leader. Na ba conversation. Moi conversation maman ya solo ba OK. Oh mobile il faut ceux qui n'ont qu'un retard, mobile à boy. Ma conversation là, il faut qu'on solo. La robe compte un mariage. Bon, il y a un mec qui dit, mais Gally, c'est qui a monté Croti et Bignawa. Il faut qu'on, ma conversation là, il faut qu'on solo la Rayango déjà avant. Parce que mobile déjà dans les bandelica, dans copain copine. Alors pardon, c'est là. On pose là, c'est là. C'est là c'est ça. On tourne là, c'est là. C'est là c'est ça. Moi c'est là. Moi c'est mobile qui a la copain copine.
azo fina ba inspiration na yo yeba kela beaucoup na mariage ako aider to okende likolo bozana na pardon nalobaki likambo nini kele boza na kati moi ça na vision ye yo na bosangisi vision eza bokei likolo nalobaki ngo bien obsessed with marriage obsession bato bazala na obsession en mariage bato zala ke sans mariage je ne suis rien sans valeur nanga pete nanga yoka nalobaki ngo pe na ebandeli awa nabiki afo oya na mariage faut za mobimba po oya ko bati na bati yango tout nanga please, I want to ask him quickly. Sir, he's saying the conversation. What if you have a vision randomly in the midst of your marriage, in the middle of your marriage? No. Hold on. Conversations are being had from the beginning. Conversations are being had. Because hello, Gladys Alobi is true. Gladys BBC. No, because I want to, don't worry, Togo Yoga been on yours to round up, yeah? But I want you to finish 1 minute. I person got 1 minute, yeah? Open the answer to that question. La Bible, le bango, so ko na likambo pa mobali na yo. Ça c'est la Bible. Mobali na yo a agree na yo te. Zonga kende ko sambela et pas nzambe ko bundise Bible le bien. Kende ko sambela ti nzamba ko tishe motema na. Obi ngai. Na par exemple mo. Na zena bureau na ngai. Na zena office. Moi ça ça papa avec ça on dépenser mbongo trop kango. You know how long it took me pour na ko kango na belaki. Mais na ko kangango. Na ko comprendre que depuis tout le temps ça na zolo bana kangango a na raison. So na yoka kié mais to sevaka mbongo ebele. Vous comprendre? Donc ezaka makambusu so mo bala boyi. Bozana pardon moi so bozana mariage. Soit so bandi ko pousser lockdown so bandi ko pousser au ça mais bino na dislocation parce que so mona ke yo ça nini ko beite. Au lieu okende na ndenge msusu. Pese te to ça ba to yokaka. Moi ça le bibo ya mfanda yimo na razo kende. Apeti mumir ebeti peut-être moi c'est dans qui n'a raison. A raison on va biso maman. Moi likambo lobaki. Okay, I'm so sorry. I'm sorry. Nangela bakaka. Omani makamgalisa zo bake in a relationship so ki vision ya sikeye. Bosolo liango parce que tango yo ndimi déjà mobali wana kende ko sambela so ngali susu. You're not selling the story properly. You're not selling your vision properly. Come back again. I'm so sorry guys. I'm so sorry. I wish we could be here until forever, because even Minga Moko Bakensu is a billion but it's okay guys. Thank you guys so much for the conversation. Guys, let us know in the comments. Boy, Sabina about comments, okay? What are your opinions? What are your thoughts? Masculinity versus femininity. Est-ce que soki mwasi azozwa mbonge please ke mbali na ye e kitsi valeur ya mbali. What do you guys think? Butcher about comments. Thank you so much for watching this episode and we'll be back.